But guys, now on 10 we are already playing. Tanggal 10 kita sudah main kembali teman-teman. So tomorrow is 7. Besok sudah tanggal 7. Lagian kita tidak 3 poin ini. To have success today, we must have sacrifice. Supaya kita sukses hari ini kita harus berkorban teman-teman. We are in the position that last season we make too much sacrifice. Kita ada dalam posisi sekarang yang mana kita banyak berkorban musim lalu. So please don't make bullshit. Jadi jangan kalian lakukan hal-hal yang setengah-setengah di sini. Be focused. This is just the first half of the game. Ini baru setengah perjalanan kita. They gonna try to win 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Mereka pikir mereka akan coba menang 2-0, 3-0, 4-0. We must be with our focus. No, but the time is passing. They are better fitness than us. Yang So memang we betul need to play mereka with this. bugarnya lebih bagus. Okay? Ya, mereka So mau main means- possession dan cetak banyak gol. So means that they're gonna be like this. Artinya mereka akan coba paksakan So lagi. wait, make good work, guys. Okay?
Hari ini sebelum pertandingan dimulai, Semeton nomor punggung 55 Madit Tito, 45 Akbar Tanjung. Last match away. This is the last picture that we have. Last match away. You remember the result? Terakhir away. Ingat hasilnya? You remember the result? Ingat? 4-0. 4-0. 4-0. We lose 4-0. Kalah 4-0. These guys today want to win 4-0 or 5-0. Tim ini sekarang mau kalahkan kita 4-0 atau 5-0. If you want to be happy at the end, you must fight now. Di akhir pertandingan, bertarung dari awal. All the moments of the game must be like the last minute. Ya, semua menit, mulai dari menit pertama sampai terakhir, itu kalian harus betul-betul bertarung. Our supporters are not here, but are praying for you. Supporter kita memang tidak di sini, tapi mereka bawa kalian dalam doa. So guys, be PSM Makassar. Jadilah PSM ya. Believe in our identity. Identitas kita, jangan lupakan. Focus. Be aggressive and be intense. And today, guys, they start on 15 May training. Mereka mulai latihan mulai dari 15 Mei. So today, 200% not enough. 200% dari kalian tidak cukup hari ini. Today, we must end the game and feel that we give everything. Everything. Kalian harus selesaikan game pertandingan ini seperti kalian kasih semuanya. Semuanya yang kalian punya dari tubuh kalian sekarang. For me, I don't care of the result. If bagus performance, I am happy. But I must feel that everybody give everything. Bagi saya hasil tidak penting. Tapi kalau saya pikir kalian memberikan segalanya di akhir pertandingan, itu bagi saya cukup. Okay, guys? Come on, let's go. Pelatih, official pemain sebelum melakukan pertandingan malam ini, mari kita berdoa semoga di pertandingan ini kita beri kekuatan, keselamatan, insyaallah diberi kemenangan. Amin. Doa dimulai. Selesai. Harus. Vamos, Titi, vamos. Oh, ada Perton. Mana Nelson? Ayo, ayo, ayo. Ayo kaki.
Ayo, ayo. Ayo, ayo. 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 Uso. Ayo. 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 Pergantian pemain untuk PSM Makassar. Keluar pemain nomor punggung. Gol. Dicetak oleh pemain nomor punggung
Indomie, Spare, Video, Semuan Oil Company. Terima kasih kepada adik kami, Alderon, Rio Mitra Lestari, Waika. Kirain ngajak pacaran, ternyata tahunya. Oke. Buddy ready? Oh my God! Come on! Yalla. A gente não pode rezar contigo assim. Bukan no português. Speak no português. Porra, Carola. Bom dia. Porra, Carola. Tira, pá. Okay, good. Okay, guys, listen to me. Was a good result. We are starting losing the match, and after we score and we have good opportunities. Hasil yang cukup hasil yang bagus bagi kita. Kita kembali dari keadaan tertinggal. Kita maksimalkan peluang-peluang kita. But guys, now on 10 we are already playing. Tanggal 10 kita sudah main kembali teman-teman. So tomorrow is 7. Besok sudah tanggal 7. Tomorrow who's play make recover, the others make training on the morning, and after what time we go? Besok yang main tadi akan latihan recovery, yang tidak main atau akan ada latihan normal kepada pemain-pemain yang lain, dan kita akan tinggalkan hotel jam 12, penerbangan jam 2. So was a good result, but please, what we do here, Bali can make there. Ya, apa yang kita Or lakukan? read there. Camkan. Apa yang kita lakukan di sini? Kalau kita lengah, Bali bisa lakukan di Makassar. Okay? So bagus motivation, but stay Motivasi humble. bagus, Stay dan humble. selalu jaga kerendahan hati. Okay? I don't want nobody too much happy, because after this happiness can be sadness in our field, in our home. Saya tidak mau kita terlalu bahagia dengan hasil ini. Pekerjaan belum selesai, dan alih-alih nanti bukannya kita dapat hasil bagus, kita malah menangis di kandang kita. Jangan sampai itu terjadi. But I like the sacrifice without bola. Bagus aggressive, bagus intense. Okay, so selamat. Congrats for everybody. We can pray. Oke, pelatih, ofisial, pemain setelah pertandingan berdoa dimulai. Selesai.